intambara y'Ukraine n'Uburusiya ifata iri ntera uko bukene uko bwije, ibihugu byinshi byatangiye kwinjiramo mu gusaba ko intambara ihagarara bikajya mu mugambi wo kuba baganira mu biganiro by'ibanze kagira amahoro arambye, kuko intambara ngo ntago ikemura ibibazo. Ibi rero byaturutse kuko minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Muri yarasuye igihugu cy'Uburusiya nyuma ibihugu byo mu Burayi bikamwikoma, ariko nanone nyuma hagasura igihugu cya Ukraine kugira ngo ahuze ibihugu byombi barebe ko babona umuti w'ikibazo kiri mu bihugu byombi. Gusa Uburusiya nyuma y'icyo gihe nta kintu bwavuze, bwaracecetse. Rero reka turebe ubundi ino ntambara yabuze gica, dore ko noneho rwamaze kura gica. Ubuhinde bwasuye ibihugu byombi ariko bose batsembye. Putin we yatsembye ko atari buganire na Ukraine, ariko nanone avuga ko agomba kwihimura. Kuganira atari humura ntago byakunda, dore yuko ubu ngubu rwose igihugu cy'Uburusiya nacyo muri Ukraine kimeze nabi cyane, kiri kugenda kigira imbere, ndetse no muri Ukraine naho bagahanganya muri Zelensky. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa abahanga mu bya politiki bavuga yuko nimaka bigenze bitya Ukraine ikajya mu biganiro n'Uburusiya, nta kabuza Ukraine izaba itsinze intambara, kubera yuko perezida w'Uburusiya we yavuze yuko intambara igomba kurangiza ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya. Rero abahanga mu bya politiki bavuze yuko nimaramuka bagiye mu biganiro Ukraine izaba yarasatira intsinzi yayo kandi yanayigezeho, kuko yo icyo ishaka ni ibiganiro, ni uguhatira Uburusiya kujya mu biganiro, bakajya mu biganiro bagakemura ikibazo bafitanye. Rero ubwo igihugu cy'Uburusiya kizaba cyemeye ibiganiro hagati y'ibihugu byombi bikaba bikarangira intambara ihagaze, bizaba bigaragaza neza ko Ukraine ariyo yatsinze intambara. Ubu gusatira rero intsinzi kwa Ukraine bigaragazwa no kuba rero bigenda bisa nkaho Perezida Putin bamuhatira kujya mu ntambara, harimo ibihugu byinshi byatanye avuga yuko ashaka kujya mu biganiro, ariko nyamara byose bigaragazwa nuko Muri yasuye ibihugu bibiri, kandi akaba ari nawe muntu usa nkaho watangije ibiganiro hagati y'ibihugu byombi. Akaba yatangije yarasinye umukono ku masezerano avuga ko bigomba kujya mu biganiro, kandi bose yagiye basura arabumvikanisha, ndetse kandi bisa nkaho Putin ubwo yanze ibiganiro avuga yuko agomba kubanza kwihorera mbere ko bajya mu biganiro, ariko byose bigaragaza neza ko nyamara ibihugu byombi bizarangira bigiye mu biganiro, nubwo Putin agenda yanga ibiganiro, ariko amaherezo bisa nkaho bizashoboka. Gusa nabwo yuko Ukraine inamaka bikunze ibiganiro, nta kabuza intambara izaba yatsinzwe n'iki gihugu, ubwo kizaba cyagiye mu biganiro kandi intambara ikarangira irangiye burundu bose bumvikanye. Ibiro nicyo kizaba ari ikibazo gikomeye, kandi Putin ntago abishaka ko Ukraine yatsira ino ntambara. We Intsinzi yavuze yuko imuri ku mutwe Uburusiya buzatsinda. Reka tuze tureba byinshi rero byo kuba bose batsembye, ndetse kandi ukaba rwabuze gica hagati y'abagabo bombi Putin ndetse na Zelensky. Ubundi nyuma yuko perezida wa Amerika atangaje yuko bagiye kunyerwa ubufasha igihugu cya Ukraine mu ntwaro, ndetse kandi no kuba cyakwirwanaho mu gihugu cy'Uburusiya, kubera ngo cyamaze kugera imbere mu Burusiya, bashaka ko bagiye intwaro kigarushaho kwegera imbere no kwavansa kugira ngo kibashe gukomeza ino ntambara, kibona amahirwe menshi yo gutsinda intambara, ariko ntago byakunda, dore yuko igihugu cy'Uburusiya nacyo gifata umwanzuro wo gutera bikomeye gitutse mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine, ku buryo ndetse ubu ngubu bari kugaba ibitero bikomeye by'indege ndetse kandi za misile zikomeye mu gihugu cya Ukraine. Ibi rero ariko nanone mbere yuko biba, Amerika itangaza ko igiye gufasha igihugu cya Ukraine. Ubuhinde bwagizemo uruhare mu kugira ngo abagabo bombi Zelensky na Putin bahure, ariko ibi by'ubusa ahubwo biranga, dore ko bwa mbere yasuye Putin, ariko ubu nanone nyuma agasura Ukraine. Ubundi byatangiye minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yabwiye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ko impfu z'abana bagwa mu ntambara hagati y'icyo gihugu na Ukraine zibabaje. Yavuze ko kandi igisubizo cy'intambara hagati y'ibihugu byombi kidashobora kuboneka ku rugamba. Abakuru b'ibihugu byombi rero bagiranye ibiganiro bigamije gutsura umubano, kuko nanone ibihugu byo mu burengerazuba ubundi bigira ikibazo gikomeye kuki yasuye Uburusiya ariko nasura Ukraine. Reka ariko mbere yo gatoya, dore ko igihugu cy'Ubuhinde kiri muri G7, reka tubanze tuvuge ne nkuru kuntu yabigenze ubundi asura igihugu cy'Uburusiya. Abakuru b'ibihugu byombi ubundi bagiranye ibiganiro bigamije gutsura umubano bibahuje bwa mbere kuva Uburusiya bushoje intambara kuri Ukraine kuva mu kwa kabiri 2022. Amagambo ya minisitiri w'intebe wa Muri aje nyuma yuko ivuriro ry'abana riri i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine rireshweho igisasu cya misiri. Uburusiya bwavuze ko ingabo zabwo atarizo zarashe igisasu, indi mijyi inyuranye yo muri Ukraine nayo yaguyeho n'ibisasu bitana abantu 31. Muri bavuze ko Ubuhinde bwiteguye gufatanya n'uburyo bwari bwose aribwo kugarura amahoro muri gihugu cya Ukraine ndetse no mu karere bwabyo barimo. Yongeraho kandi ko ibiganiro by'amahoro bidakunda iyo hakiri za bombe n'amasasu biturika hirya no hino. Bwari ubwa mbere minisitiri w'intebe w'Ubuhinde agiranye uruzinduko i Moscow mu myaka 5 ishize, no kuva mu mwaka wa 2000 ibihugu byombi byagiranaga inama
ngaruka mwaka uretse umwaka wa 2021. Amashusho yerekana ndetse kandi itangazamakuru y'abategetsi bombi rero bagaragaza ko rero bahoberanye kandi bishimanye ndetse kandi bari kumwe bajyana ibiganiro birambuye. Nyuma rero y'ibi bihe niho rero hagiye havugwa uruntu hagati igihugu cy'Ubuhinde n'igihugu cya Ukraine. Ariko noneho ubundi bavuga yuko Ukraine kuba uyu nguyu Mondi yabanje gusura Uburusiya ari ikibazo gikomeye. Ariko nanone biza guhinduka nyuma ubwo Mondi yongeraga gusura igihugu cya Ukraine dore ko yagisuye ku munsi w'ejo. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde rero nawe yasuye igihugu cya Ukraine nyuma y'uko asuye Uburusiya. Abwira Perezida Vladimir Zelensky ko yiteguye kugira uruhare rwe mu kuzana amahoro hagati y'ibihugu byombi. Umuyobozi w'Ubuhinde yanenzwe na Perezida Zelensky mu kwezi gushize ubwo yahoberanaga na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo yari mu ruzinduko i Moscow. Ku munsi igitero cy'Uburusiya cyahitanye abarimo abana bari mu bitaro nk'uko nakubwiye mu nkuru yabanje. Bwana Mondi ufite imyaka 30 y'amavuko yabwiye Bwana Putin ko ibibazo bidashobora gukemurwa n'intambara. Iyo bitaro bishize nibwo Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko yababajwe cyane no kubona Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde ahoberana cyane ya Vladimir Putin w'Uburusiya kandi ubona ko ari umunyacyaha wagabye igitero mu gihugu cya Ukraine kikica abantu benshi ndetse harimo n'abana. Kwa gatanu nibwo Perezida wa Ukraine yageze igihe yakira Bwana Mondi nubwo byagaragaye ko ari imbarutso yo gusa nkaho umubano uzahuka. Bwana Zelensky rero asa nkaho icyo gihe yatari yishimye gusa yishimagamo gake ukabona ko nta byishimo biri mu maso ye yishimye. Kumwenyura byari bike cyane kure rwose ku buryo abantu barenga 40 bapfiriye mu bitero by'Urusiya umunsi Bwana Mondi yasuye igihugu cy'Uburusiya ari Moscow. Ibitaro by'abana byari muri Okamati i Kiev byafashwe n'inkongi y'umuriro kubera ibisasu byari byatewe. Icyo gihe rero Bwana Mondi cyo kintu cyarakaje Perezida Vladimir Zelensky ubwo Mondi yasuraga Uburusiya ni nabwo kandi icyo gitero cyagabwe. Yaragize ati ntabwo rwose byari impanuka icyo gihe anenga Mondi ko Mondi yafashe icyemezo cyo gusura igihugu cy'Uburusiya bwa mbere yabitekerejeho ariko icyo gihe nibwo abana bapfiriye mu bitaro ndetse kandi abantu benshi kubona igihugu kandi ubu ngubu basurwa kubera ko abana 570 bose biciwe mu gitero cyakozwe n'igihugu cy'Uburusiya kuva mu 2022 muri Gashyantare. Abana 570 bamaze gupfa bose bazize ibi bitero by'Uburusiya. Rero Mondi akajya gusura igihugu cy'Uburusiya umwicanye Putin nuko Perezida Ukraine yanengaga uyu Mondi. Ibihugu byo mu Burayi byaranenze uyu Mondi ko yarasuye igihugu cy'Uburusiya mbere. Abayobozi bombi rero bunamiye banashyira ndetse kandi indabo abana biciwe mu gitero cyagabwe n'Uburusiya nkuko bivuga mu gihugu cya Ukraine. Ku bitaro rero barabunamira banashyira n'ibikinisho kumva zabo ariko nyamara nabwira yuko Ukraine nyuma yuko ivuze ko igitero cyagabwe n'Uburusiya Uburusiya bwihakanye ibingibi byose uvuga ko atari bwakoze iki gitero cyahitanye abana ahubwo hari uwagikoze wundi atari Uburusiya kandi icyo gihe Uburusiya n'ubwatiraga ibitero muri gihugu cya Ukraine. Ishusho yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa Bwana Mondi yanditseho ko umutima we cyane wabajwe cyane n'imiryango y'abana bapfuye. Icyo gihe ari ishusho igaragara Mondi afashe Perezida Vladimir Zelensky ku rutugu. Nyuma rero yaje gutanga icyifuzo cyo gufasha gutangiza ibiganiro by'amahoro. Bwana Mondi ashimangira ko ibiganiro bya diplomasi byonyine bizagira ndetse no gukemura ikibazo bikagira ndetse n'uruhare runini mu kuba rwagarika intambara. Yashimangiye ko kandi Ubuhinde butigeze rimwe bugama ku ntambara. Bwana Mondi yagize ati kuva ku munsi wa mbere uruhande rwacu rwari amahoro yerekana ko rero tugeze tujya ku gihugu kimwe cyangwa tubogame kandi koko niko bimeze. Ariko nyuma y'ibi byose byabaye Uburusiya bwavuze ko ibi byose babishinja butigeze bubikora. Bwana Mondi kandi ndetse na Perezida Zelensky baganiriye kuko Ukraine ikomeje kwinjira mu karere k'Uburusiya ntabwo rero bikubiye muri iki kiganiro bigize bitangazwa ngo bijye hanze. Ubuhinde kandi bwitabiriye inama y'amahoro iyobowe na Ukraine yabereye mu Busuwisi muri Kamena aho Uburusiya butatumiwe. Bwana Zelensky yasabye Bwana Mondi gushyira umukono ku itangazo rihuriyeho ryerekana ko ubusugire bw'ubutaka bwa Ukraine ndetse kandi n'ibindi bihugu byose. Icyakora yashimiye umushyitsi we ashimira ubwo Bwana Mondi kuba rero yashyize umukono kuri ibi ngibi byose yemeza ko Ukraine igomba kugira ubusugire bw'igihugu. Ibyo bikaba rero bivuze ko Bwana Mondi nyuma yo gato kuko aba bagabo bombi bavuze ko ari umunsi w'amateka ko barahuye kandi bisa nkaho rero
igihugu gikomeje kujya mu ntambara ikomeye, dore yuko igihugu cya Ukraine nyuma yuko Amerika itangaje ko izafasha kuba intwaro zindi ziremereye kuri Ukraine byakomeje guteza ikibazo gikomeye. Gusa rero bakomeje gusora itangazo bahuriyemo biyemeza gushyira mibanire ibihugu byose kandi gushyiraho umukono ku masezerano y'amahoro, ariko Perezida Vladimir Zelensky we yavuze yuko ntabwo bashaka gufata ibice by'Uburusiya, barashaka kugira ngo ahubwo ahatire Uburusiya kujya mu biganiro. Gusa Perezida Vladimir Putin we yaranze burundu, avuga yuko agomba kwihorera kandi bizaba. Gusa rero byose nibiba biri kuri intambara biri kubera muri no ntambara bivugwa cyane cyane hagati y'Ukraine n'Uburusiya, gusa bikomeje kugorana cyane nubwo tutazi uko bizarangira. Reka duhanga amaso tumenye uko bizarangira byose, ubundi tumenye amaherezo yabyo. Niteze kuri ubu wasobanukiwe amakuru agezweho cyane cyane uzakura hangaha. Komeza biri byiza rero, Imana ikurinde. Gusa niba utarakora subscribe yikore, like, share ndetse na comment.